kaku. Win, bikin gua es, Win, bikin gua es. Ilaha illallah, bikinin gua es, gua harus buatin nih. Bikin yang mana, Bang? Yang itu, lu jual es teh desa kan? Yoi. Itu ada apa nih menunya emang dia? Ada banyak, Bang. Ada apa aja? Ada leciti, ada Tahiti, Gua orang mana? macchiato. Wah, susah amat nyebutnya tuh namanya. Tapi enak semua itu. Jangan kata. Kalau lagi panas-panas gini mah mana enak aja ya. Air. Ngomong-ngomong kalau es lu bisa bikin laut di pagar apa kagak itu ya, Win ya? Lah bisa lah jadi. Lo bisa? Iya. Udah ilah lo, Win. Emang bisa apa laut di pagar, Win? Pagerin pakai es. Cair, Win. Lo romana lu mah otak lu mah kagak ini dah, Win dah. Romana laut lu mau pagar ya. Set dah. Kalau jalanan lu pagar masih pantas daratan. Laut di pagar. Itu dua diem aja dia. Apa sih dia? Emang jadul emang dia. Dia mah angas enges. Bisu dia, bisu. Dia mah ya. Lagi nongkrong bisu. Otak mah lagi muter bro. Mau kemana nih gua hari ini? Mau ngapain diambil barang? Namanya kita mah lagi banyawan Betawi aja nih ya. Cotehan Betawi. Deh. Ya bang, Lu udah kerja apa belum deh? belum bang, yang masih begini aja kita mah. Masih begitu aja. Udah coba-coba deh lu ngelamar no, magerin laut no. Buset, Oh, laut di lagi sebelah banget. sono Jakarta kali aja lu kepake jadi tukang Oh iya bener bang. nyemen laut. Aneh-aneh aja dia. Gue mau jajalin es dah tuh dah. Gue mau jajalin bikin es dah. Win, gue mau jajalin bikin es ya. Ya. Yang penting mah Win, kita mah daglok bareng aja ya. Au! Pok 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 pok.